Бүгүн Кыркар айынын 3-сүндө Мамия каланы туурасында байрамук тукум жыйылады. Бул айга келгеле эгеч карнаштан узак болмойдула бири-бирине. Бири-бирин таанырга, таанышырга, көрүүргө, бири-бирлеринен таанысып алырга деп жыйыладыла. Бул ай жылы көрүшүлө биздин бүгүн күнүбүздө мардасыз аз болуп барадыла. Бул узак жолду салып келгенибизде харатлаган атламыбызга Аллах Таала насип берсин. Үйүңүзгө кайтырга кесиги сакламай турган бурурлуу керекли кайтырга Аллах Таала насип бер барыбызга да. Байрамук тукум ар заманда да миллетибизди бетин арюгла чыгарады. Карачай миллетинин ичинде эм таза, эм огурлуу тукумланы бири болганы була калмай, саны була эм улуу тукумду. Тарихибиздин өмүрле узагы бардырган байрамук. Бүгүнлүгүбүздү жараткан байрамук. Баарыбызды алкыштайм, мабу сыйлы байрамыбызга. Кубанычка жашарга үйдөгүз Аллах насип этсин. Булайда бир жаштыкны капарын эшиттим. Tutuşta Mehmet'in вольный борьба. Булайда mı dol? Bulaydadır. Ali'nin üstünden aytıp koyayım, alayda koluma düşkeni bulam. Трехкратный победитель первенства России по вольной борьбе. Элиста, 22 год, юноша до 16 лет. Нарафаминск, 23 год, юноша до 18 лет. Орел, город Орел, 24 год, Мобил, до 18 лет. Завоевал путевку на первенство мира в Иордании. Пройдет во второй половине августа. Аллах айтсам абу августны аяғына. Абыл айжашларыбызды Аллах Таала көп етсін. Бұл біздің мұратыбыз. Бүгін едерді Карачайда эң биринчи бек мактанып калмайык деп айтырча, Карачайда эң биринчи олимпийский призер Байрамукланы Ислам Ильясын жашы болгонду. Бүгүн энте куру тукумда түл бүтөө Карачай миллетте энте олимпийский призер жокту андан sonra. Алайта, бүгүн буда биздин Аллай муратыбыз Али birinci orunnu İslam серебряный призер болгон. Аллах Таала буга биринчи орунну буйруган насип берсин. Мабу кардашым айтканча Аллах Таала мабу жаш адамны не мураты бар, о муратка Аллах жеткирсин. Бүгүн периместе алып келсе, тамла мировойда биринчи орунду алып келген Аллах насип этсин. Аллахтан тилейип барыбызда. Аллах Таала саулык берсин. Ben karnaşıma bir savgası getireyim ki. Maşallah. Байрамукланы Хыйсаны уланы Ислам Карачай миллетини тарихинен эмде байрамук тукумунун үсүнөн терен капарлы болганы себепли жыйылууну бардыра көп түрлүү билдирүүлөр эте барады. Сахнага чемпиондун ызы була атасын да чакырды Байрамукланы тауланны. Тренери да кесиди. Макеси üretkеndi, кеси бүгүн Аллай өткүр Аллай жаш этип турганыма бүгүн атасы таулан жаттайыны туудугу правнугу барыз билип коярча. Биз да атасына да бир сауга турганбыз тукумун атынан карнаштар беришер разы эсегиз таулана алышайык. Карачайдан сыйлы Карачай пычак болгонду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйген асхабаларына кама пычак бергенде алайта. Курда курман малла кесерге огур пычак болсун. Байрамукланы Мусаны жашы токтарга быйыл машалла демей айтмасча 90 жыл болуп барады. Сыйлы картыбыз ачык жүрөктөн алгыш этеди Аллахтан келген тукумуна, миллетине. Аллах Таала бүгүн жыйылганбыз булайга тукум болуп. Tukumumuz içinde, tukumların içinde baş olup, ülgülü olup, turga Allah'tan tileyim, Allah'tan ol nasipini Allah versin. Байрамук тукум жыйылганы булат тукум тамада Байрамукланы Даутнуланы Умаралийла кесини куллугун жашыраак, тиререк карнашына туттурурга ашыкты.
Salam алейкум, қонақла, енді байрам оқлары барылында, бүгін жиылған байрамымызды алғышлайма. Енді мені айтырым недім, енді 14 жыл болды, 15 жыл болады. Аннан бері мен тамадалық бардырғалы. Айтырғым oldu, жылны мұндан алға совет жиылып, Хасанны жашы Кемалны тұқымға тамада етіп айырған екенбіз. Көп жылдан уже ішлейді Жігітайұлының глава администрациясы бұл. Енді біз тамадалық бардырған заманда да процентов как минимум 50 любое мероприятие көп отметіп тұрған Кемал болғанды. Кемал керті тұқымны достойны жашылды. Мұнан ары Кемалға разы болып тамадалықны береміз. Кемал, поздравляю, алғышлайма. Бұл жиылуыны керті Кемал бізді старший поколенияны қолын суға да тиірмегелі кесім оны организовать кенді. Біз қайдан қаруға керек болышқан кенбіз. Кемал, разы бол, кесіңді сөз айт. Салам алейкум, қарнашларыма кешілерім. Аллах айтса, Умарали, старший поколение өткен жұмышларымызда бет жоймай тындырып барға күрешер біз, сөз береміз. Қайдан бүгін Умарали үйін едерді болышып тұрған, жұғат тұрған дегенше, біз менден кітчеледі, мағыз көргеніне бұл жиылымда, бір жиылымда менден кітчеледі әлі менді. Аллах ұлы жұғат мейме. Аллах жаш адамларымызға да Аллах күш берсін. Қарнашларыма да бір секундқа сөз салмай, талай жаш, определенный количество жаш, ол жиылдық сумманы разделить етіп, барсы ашқа жейіп, сіз көрген затын барсан еттірі тұралла. Аллах разы болсын Аллаға да, сізге де барсымызға да кештеріме, қарнашларыма да тілерейм. Мұхаммад пайғамбар Аллахтан тілеген тілекlerini барсын, Аллах бізге барсымызға бұйырсын. Адам анамда сенсе қарашай, кириш тудушуп таулары. Үйім күнімде сенсе қарашай, элип еркинчи бұзлары. Гитче Карачай районга башчылык этип турган байрам укланып ахатны жашы Рамазан бизге жыйылууну терен маганасын ачыклаганга калмай, Миңи тауны ол бир жанынан карнаш миллети биздин мал карыны жерлеринен кеслерини, тин аталарыны, үтүклерин сыларга деп келген байрам уклабла бизни шагырий этти. Аллах разы болсын келгеніңізге. Бүгін құру байрам қылары түл. Теболары жиылалла, қасалары жиылалла. Байда мауып тиреде бұл қаланың түбінде байрам қыларда байда жашағалада. Бұның ұлы мағанасы бар. Не чөдесең бірінші тұқымға өсіп келген төлі қалайда туғалла, қалайда жашағалла біздің атабыз, анабыз қайдам бұл қиын немеледі. Қайдам о заманда газ жоқ, су жоқ. Нұса білені 9-10 сәби болмаған, үйдегі болмаған. Аланы үстіріп, не сақатлық жоқ, не ауырған жоқ о заманда далай болған. Бүгін күнде сөзші туған жерін білсе, ол кесін тұқымын сүймесе башқанда сүйрік. Ол тұқымыны бір етет, қарусызына болушат, иге оқуғанына қайдан бұлай олына барған адамын өрге неметет, теберет. Ма біздің қарнашларымыз келгелі Қабастан. Қабаз елден келеміз, Балқар жанынан. Ма бұлайда туғанымыз күрзікті. Атайыбыз, ұлы жетішқабыз үйі бұлай дейд. Аңылағада барып, суатта қарап келеміз. Ма бұлай жиылу бейгіді. Бір-біріміздің танымайық да, көп адам танығамыз, білеміз. Бейг ішті ма бұл, тұқымға, неге, құры бұлай, бұл неметі башқа жерлерде көп тілі Қарачайлы. Мала біз андан келгенбіз де бек разыбыз, бек сүйіп, қуанып келгенбіз. Мабылайда қарбір біле танышып, нетсек, жүрегіміз қуанады. Мабылайда таныша тұрабыз. Байрақтың көргенімде қайдан істеп соғым да? Малқардан, Қабаз елден келгенбіз. Не теркісі? Қанымыз мұндан шыққанбыздағы да
Koy köreyik, tukumdu tanıyık da mandan kelgenimiz. Vay harcı uğama tamata alıp kelet biz jıyılıp keleriz barımızda. Mabayda dolturğanlar havasçılarlar. Bu uğratda. Har bir bayramukta bugün tin atalarını ütüplerine konak bolup kelgendile. Malkardan bolsulla, Karaçaydan bolsulla. Bayramuklanı tuğanını ulanı Muhammad'ını kartatasını atası Ulu Kamsu'dan eski jügetege 1860 yıl köçüp kelgendi. Biz gemel edembiz dep, begöktemlenip çertedi kesini ataulun Muhammad. Bayramuknu ataullarını üsünden teren haparlı bolğanı sebepli eki ataulunu keçirek ne üçün koşkanlarını üsünden de bildirdi bizge. Biz ne millette göcep deyimiz de bizim tilde güçlü adamga göcep denir. Aziyanı milletine anga gortça deydik degende. Göceplerin alan tilde de gortça dep. Alanı göcepleri boğan, o algın tutuşu baylanılı da burun. Jattayını kart atasını nandı, kart atasını atasını kurman, jigit kurman boğan, atı kurman. Kart da bol, yılda kelip turğallayına munda tutuşqa ol Aziyatlı milletine, ol göcep görtçağa tutuşqa bu Karaçay milletke, Karaçay millette tutuşurğa da men kart boğanma koyayım, men tutuşuran yılımda kelgem, onu 50 biz anlağandan bir 55 yıl bozat boğan etkem bu adamga. Alay bolsa da bir çık değil olacak adam çıkışa ketsele ve bunu tılkılığa jeterip boğan bolmaz, anlağan bol küçük yaş saatinde boğan söz yok. Sonra koymayın çıkargallarında ol göcepni gortça degen göcekni. Gortçası da kurmanı da bir adamdı. Ol kurman degen ekin başından tup basıp ekin başını sındırgan etkendi o adamını. Ol çıkış almağında o saatteki kolu neme boğan da. O saatte bir günden sonra gortça men tülme gortça sense dep atın berip ketken buna gortçanı. O en bir günlükte gortçanı da kurmanını da iki tavul etip koşulup kalan. Ertelede Sxavat elde ata aytılıp turgan temirçi Zekeriyanı tuğduğu Hazreti Ali Muhammad'ны ulanı bugün Gitçe Karaçay rayonu tereze elinde yaşaydı. Bugünkü teren mağanalı jıyılığını kuragan yaşlığa açık çürekten büsürü etedi. Bu çötünü kurap, bu çötünü bardırgan yaşlığa ulu razılığını bildireme. Allah olsun razı. Küç karı salıp bu kerekli zattı. Millet birbirini tanırga kerek, bilirge kerek. Kayda jürüse de tanımagan bilmegen bir zat etip koyarga bolluktu da. Sonra bilse uca artkarak turruktu o çötünden. Anayt hanım igi zattı. Kerti kerekli zattı bu. Birbirini tanıgan, birbirini bilgen. Hem de ösedi. Bayramık tukum ösedi. Allah bundan arada igi ösüp köp olur. Allah nasip etsin. Bayramuklanı Musa Kirgiziyanı ağır atletikadan çempionu bolup turgan Bayramuk ulu İssanı ulanıdı. Alaya jandepli bolsun Bayramuklanı İssanı fahmulары anı bula boşalıp kalmaydıla. Niye türlü fahmulары bolganın anı tışında. Biz anı yaşına sorduk. Yaşavında bir dostadan boğandı. Bir günde Çerkezki'de Zagatkantora'da Lenin nemesi büstü süyelip durat. Kesi kovulbatı taştan rubit etip Lenin nemelerini büstülerini etiyedi. Algarak zamanda Moskvadan gelip kartka başka da albaylangan elle. Sonra ağaç çotkada bir dostu yedi. Ma atamız neme alaydı. Bütün adamız kesimiz. Siz kesinizde var çok usta var. Meni ustalığım atamdan çok ötken olmaz menge. Bir kere gördüm de gözümü çıkargaz kaldım taşını vurup. Sonra Sağışı teketese de sonra milletimiz aslamısı Bayramukladan bolğanı sebepli bütün fahmularımız da Bayramukladan bolup baradıla deyse. Alaya bugün bu jarık jıyılууга kelgenlerin içinde analары Bayramuk bolup analарын tansıklap kelgenlege de tübedik. Yaşlaya uşğanda, ben qarnaşlar da menge joğaytma Allah.
Men de Allah'a sormağım, men de joklar aytkan körendi tinç oğurlu adam boğandı o film. Ağırgan etken, neden ağırgan sağayda ağır bağışkandı. Tamı geç asırağandı. Babuşkam neme din tutkan adam o. Soktağa da okutkandı. Anda Akka'da uşandı. Anı pomteteme yitan jaş boğanım. Ana жылууну küsөп өскөндөн улуу жарысуу болмас. Былайда эски Карачайны Курзук элинде орун алып, саулай дүйнөнү башына жайылган, эм айтылган Байрамук. Hasaukani kim жазган? Maşallah, ben eşittim. Erleğin birinci bu kışırdı. Bayramuklan'ın Murat'ın oğlanı Budiyan. Kavumuzun atı. Bek sağ ol, bek cengil ettin. Eşittiniz mi barınızda? Bebe olanı küçük. Karaçay'da birinci Orusça aytırga Svetskiy учитель. Bayramuklan'ın Bekir'nin kızı Anjela. Ekinci, üçüncü cevabımda aytıp koydu bayda şkoldan atıp attı. Ol üçüncü soru Ümit. Catta yatlı şkol. Kaydadı kaysıdı. Kolmaştı. Bayramuklan Pahavattin'in kızı Asiyat. Kaydansa? Oktyabr'dan. Kızıl? Kızıl Oktябрь. Bir de Kızıl Oktябрь. Maşallah. Tak. Kaysı şkol atıldı? Birinci şkol. Karaçayevskiy'de. Alında da nemesi var. Kaymetmesi. Eskertmesi. Birinci Karaçaylı Erisey'den çıkan Formula adında psevdonim. O kesi bizimki de. Maşallah. Bayramuklan'ın mekeri Baris bininci aşı. Maşallah. Kayseri'de? Canlı Cöğüte'den. Maşallah. Tak Canlı Cöğüte'den. Tak. Bu da sen ya. Bu şu kitap degen adlı kitapta kim yazgan? Çıkız beri. Bu şu kitap degenini Bayramuklan'ı İbrahim'nin kızı Fatima yazgan. Maşallah. Bayramuklan Zamrat'ın kızı Fatima mı? Fatima bulgan tanıma bilip koygandan anladınız mı? Karaçay Çerkes Respublikanı Ara şaharında Çerkezkiydi. Orta biblioteka kimini atın jürüket. Körüp durama seni. Resim egeçlerime ketken de. Maşallah. Bayramuklan Sosanbek'in kızı Ayşat. Aydan? Kızılkaçı Caşağan Elvis Cöğüte'yi. Maşallah. Ma canım közüm. Hasavka qazavat qaysı jıl bolgandı, qaysı ay bolgandı. Birinci datany tüzüp aytdı, tülü jılını. Ekinci sen ayttın. 1 ноябрь 28 год. По новому, по старому 20 октябрь. Будуян по старому айтқан 20 октябрьде. Жаңы была календарь была 1 ноябрь 28 год. Хасаукинский битва. O zaman da жазганды деп оланы küçük Hasaukany жеринде esingizde bolsun. Koyunu kessen nençe ülüşke bölünür? 20 batır, 26 değil.
Eksi verilmey kalat. 24 taza sanalat. Tüzsüz. Oğan ülüşlerini de aytmayayım. Omravlarını, ülüş atlarını aytırık. Gel bay. Toxtamagan tilinge tapda gelle bolga başlaganma. Men bilgelle. Şeşe omrav, boyun omrav. Ol, ançıgam çıkıp gelese bayağı. Nuy ortasında da omravlar. Kul süymez dep tabar da boyun omrav. Boyun omravlar 3-4 barat. Şeşe omravlar 3-4 barat. Orta omravlar 3-4 barat. Ondan sonra hedef ben Maşallah. Birinci çıkan üçün onaqda kuru şeşe omravlı dep aytgan üçün eda bunga sağğa. Kavim yaşlamazsa da ösüp gelgen tölü şeşe omrav ne bolganda ol sözün mağanası da joktu. Sağ boluruz. Butnu ülüşlerin atını aytırık bari 8'de. Al japqaqlı ülüşlerin atını aytırık bari 8'de. Bir-birimizge sormağız. Butnu ülüşleri aşık ilik, orta ilik, iki can suyek. Biri teşkili can suyek, biri de kalak can suyek. Butnu konu ayttım. Japqaqlı aytayım. Oğay toxta kalgal boldu. Kalgallağı da toxta ketme canım gözüm. Omravlan. Boyun omrav, şeşe omrav, kege omrav. What? Kege omrav. Kege. Ha, kege omrav. Ne de kuyruğunda. Kuyruk. Ondan sonra kuyruk. İyi ol, kol suymaz. Kol suymaz. Boyun omrav da ben Zamrat'ın kızı Svetlana. Znamenkadan çıkanımız Kurzugay'dan. Barımız da bundan kelgemiz maşallah. Japqaqda Bazuk, kısxelik, ijavarım. Qaysı jıl? Kaçam? İkim çıkan birinci meni tavuğan. Tüzün bilirçe Parazda eside olsun Mabayda da Kemal kardeşimiz aytıp görüştü. Tüz ayttı. Birinci meni tavuğun başına çıkan Haçirleni xıysa, Musa'nı ulanı, xilaçı xıysa degenler. Bayramukov Ruslan. Hamzatlı. Он Карчуттан жашаган Карачаевский. Maşallah, Karçurtçu yaşımız. Предводитель был Карча, потом Боташ, Үзден, Трам, Будиян, Атурхай, Наурuz, еще кто-то. Ayttın barısında, maşallah. Özden olmağandı o zamanda Botaş Budiyan'ın kavmına kiredi. Budiyan'ın yaşı boğandı. Budiyan bayramlıkta Budiyan'a kiredi. Çotça, Bolur, Teke, Barıstala da Budiyan'a kireldi. Botaş ullu boğulup Karçanın zamanında Budiyan'ın ulu yaşı boğulup Karçanın katında boğandı. Jetken yaşı boğulup. An çünkü Cırda da aytılmadı. Botaş koşuğan kendi. Tüz cevap. Karaçay'da kelin alğan saatte av alğan adet boladı. Kelini başından. Nence cavluğu vardı, yıkar cavluq ne zat mağanası vardı. Kim aytırıqlarını mağayga çıkırsın? Birinci cavluğu adebi bak kelgende, elge tirege boşatıldı dedi. İkinci cavluğu adebi bak kelgende, üge boşatıldı dedi. Üçüncü cavluğu adebi naması sıyı bak kelgende de, glavni. O üçüncü cavluğudur. Fotası bak kelgen cumuşka boşatıldı, kolları boş gelmegendi kendine. Kolda cavluqlara. Eşittigiz mi? Ketmeyiz. Eşittigiz de bir zatçını aytmay koygan. Dördüncü cavluğu kalat başında. Dördüncü cavluğu kalat başında. Kaysınçı jıl mini tavuğun başına kaysı tukumatlı atlaba çıkkandılar. Bayramlık var Umar, Halit'in caşı. Yani Umar mısın değil başlağanımda? Ana aytkanım ayt çıktı, barız da bilip koyuz. Kaysı jıl çıkan? 98-99. En birinci 98 gод atı ikilik. Kurzuk 9.
Ой, 98, 99. Korzukla ilgili anladınız da anayta başlaganem 5 yaşın içinde 6 yaş anya başçılık etip Kılıçgeri Urusov Kılıçgeri başçılık etip yaşlarını kurap çıkargan alanın içinde biri de Bayram Ukladan diye başlaganda kes çıkıp geliyor. Turat gördünüz de Bayram Ukladan olmalanı biri Mingi Tağılı başına Karaçay tukumulu atla çıkan 1998 yıl 9. yıl Avgust ayında birinci istori. Ente bugün de bundan arda çıksala igidi. Ente çıkmağlı. Karaçay attan sonra Mingi Tağılı başına at çıkmagan. Ne konşu millette ne başka millette. Andan beri 5 kere çıkılgandı. Ahır kere yok olmay çıkan Tereze'den Açabaylar'dan bir yaşlık keseceğiniz. Hatırla minip çıkan düşkerinden. Anda bir baytırga kerekti. 1998 yıl çıkanlığımızga biz Mingi Tağılı başına, bizni ata babalarımız o zamanga deride köp çıkıp durganlarına bugün işek yoktu. Assalamu alaikum algışlayma barızında bütün tukumun bilbetinden, özdellerden Allah kuvvançınızını köp etsin. Sağlığı ve sağlık Allah versin. Словно два крыла сказочного белого орла, и в тени тех крыльев мы живем, Карачай с Балкарией вдвоем, кормленный твоею красотой, называем вечною горой, пользуясь обилием дорог. Поднялся первым наш Килар, ловкостью и духом снежный бой. Кто бы не поднялся на тебя, славою не тешил бы себя. Должен я его предупредить, Эльбрус невозможно покорить. Символ Карачая и Балкарии, кавказских древних гор, ты самим Всевышним нам подаренный, греть сердца и радовать наш Бог. Символ Карачая и Балкарии, властелин кавказских древних гор, ты самим Всевышним нам подаренный, греть сердца и радовать наш Бог. Harç şampiyonuna Тибуланы тукумунда бүгүн жыйылганлары болгону себепле делегация болуп келип алкышладыла Байрам Уклан. Кардашларым, эчтерим, Тибулары бүгүн бизниче кубанчларыды, жыйылууларыды бизни сыйларга келгенле. Аллах сый берсин. Бек сыйлы адамларла таныган адамларым көп биле, жөтөйдө да көп биле.
Birini aytıp, birinin atını aytıp, birini aytmay koymayın dep. Bulay dep atlarını aytmayma. Bek sүйген adamlarımla kayram dede dep söyleşem. Kayram ulu qarnaşlarımızga Allay sıylayla, ala sıylayla, men de sıylayma. Juuklap kaçkan adamlarımızda köp bilete bular bu. Allah güç karı versin qarnaşlarımızga da geçtiğimizge de. Bek sүйген adamlarımla Allah canlarını süysün. Tukum tamadalarına bir alış vereyim. Allah razı olsun. Assalamu aleykum bağalı bayramlıkları. Pek oldu sıylı dokumsuz. Kerti dokum. Bulay alıp karasan historiyadan sizin işinizden köbeki güçlü adamla çıkkalılar. Alanı biri barda bitti o Karaçay milletke belgeli Cattay. Cattay'ını biz barımızda bir de bek sıylayız. Bugün bolumumuz barda jiyılıp etip birbiriyle tanışıp tukumla tanışattı ama bize gelip sizge algış eteyik dep kelgen biz siz gelip bizni joklap ketkensiz. Bek sağ bolunuz. Bereketli tukumsuz, iyi tukumsuz. Bundan arada ösüm bolup bereketiniz köp bolup Karaçay milletten oğay başka milletlerin içinde de ayıttırı çalay bolunuz. Bek yolu algışla aytılgan boğalar. Bugün Allah aytsa, aytılgan algışların barında Allah kabul etsin. Salgan muratlarını Allah versin. Bundan arada 100 yıllarını malday jiyılıp birbirinizden eskerip birbirinizden sıylap yaşanan asını Allah versin. Yaşağınızda en kıyınık gününüz ma bugünçe olsun. Birbirinizni naklap, birbirinizni tanıp köp adamda tanışkan bolsun bugün. Oğurlu tukumsuz, iki tukumsuz men Ratno karnaşımdan başlayıp gelinçiklerimiz 4 kelin algamız bayramlıkladan. Ta işte bek suyemiz sizine çok da boğanbız. Milletimizin içinde oğlu tukumsuz başka milletlerin içinde de oğlu bol Allah olmasın versin. Köp yaşağız. Men Tebulan Rasulma atam anası bayramlıkladandı. Umar Aleyli'ye bek kısa joğukbuz. Allah'a etsa barsız da kısa joğukbuz. Bildirgenligim de. Allah'a bayramlıklaga maqtav bergenim de. Tebulaga bergençe bayramlıklaga da bergençe birdi menge. Bir-birimizge bilek bolup yaşa Allah nasip etsin. Kim tukumda, Karaçay tukumla barsızga bir-birimizge bilek bolup yaşa Allah nasip etsin. Karaçay millet dalay köp adam bolmaz bayramlıkka katışmay turgan. Bayramlık Karaçayны tuturuğudu desek, ders bolmazbız. Bugün жаңы куллукка кирген тукум тамада Кемал Тибуланы тукумдан алгышларга келген багалы конакланаларына чыгып бек сыйлады. Bayramlıklanı Mahmut Nucaşı Abdullah Hacıge 11 Sabini atası Peromayski'den Bu jarık günümüzünü jarık etken, bu organizavat etken kardeşlerimize Allah uzak ömür, sağlık versin, iman versin, bu bereketten Allah-u Teala onu etken de bizim de tukumumuzu da ayırmaz. Bayramlıklanı Muhammad'ın kızı Nurhan, замноголетний и добросовестный труд в сфере здравоохранения. Ой, kızı. Bayramlıklanı Tohtar Hacı Musa'nı ulanı mavzatla çıkan kar tölümüzünü tamadaları Stareyşi Народа. Hani duaya keltirip daylanmayık. Tohtar Hacı'ya kesimizni bu paşotun gramatazız bayramlık tukumdan. Katına kesim keltirip verime. Razı olsağız. Байрамукова Фатима Захра Руслановна, бронзовый призер первенства России по тхэквондо. Siz bilirçe bu Dağıstan'da turadı. Mahaçkala'da aytırga единственный bayramlık tukum saatlanda manda da Dağıstan'da da bayramlık atını ayttıran. Байрамуков Руслан Юрьевич, волонтер благотворительных акций. Памятная медаль Макия Сайта Турады от президента Российской Федерации «Мы вместе 2020». Почетная грамота Президиума Народного собрания парламента награждает Байрамкова Руслана Юрьевича, волонтера благотворительного фонда «Территория милосердия».
Это Руслан Атнас, Адрода Байрамукова. Düzlerinde çağala bokahan suları, toylarında tepsiyle arı kızları. Oy tuğan elim, tuğan yerim, senin arı görmerim. Oy tuğan elim, tuğan yerim, senin arı görmerim. Бурун заманда Карачайлыла тауланы мийиклеринде кыйын жерлерде турганлары себеплик итчеликтен сабилен түрлүү оюнлабла чыныктырып тургандыла. Аллай оюнланы бири кол таш болгонду. Байрам укланы көжеп уланлары бүгүн ол оюнда кесилерин көргүзөдүле. Эм күчлүгө ташны эм узак аткан уланга саугага карачай бычак азырланып турады. Bayramuklanı Ali'ni Caşı Rasul birinci orun kol taş atkanda. Чемпион мира на поясах, по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта России. Жөгетей районunda birinci adam bügürlükte вообще чемпион мира болып тұрған. Budu Bayramuklanı Artur Barispini Caşı. Görüp bilip tanıp koyuyoruz. 19 yıldan beri. Алай тынч оюна түлдү ташлан узаклыкка аткан. Алая Аллай кибик оюнла Карачайлылада көп болгондула, сөз үчүн кара аткандыла, күчлөрүн кол жыгышта сынагандыла, айтырга итчеликтен таулада кыйын турмушка азырлангандыла. Голосом любящим, ласкаем, сердцем тоскующим по тебе, по тебе. Грустная, но не печальная песня моя, ода хрустальная о судьбе, о судьбе. Целых облаков бери, грусть моя, первая любовь слила за тобой моя. За тобой, милями верстами за тобой, зимами веснами за тобой, осенью летом я за тобой пойду следом за тобой, милями верстами за тобой, зимами веснами за тобой, осенью летом я следом пойду за тобой. Каңказ жүжеклече чиммагак кийимледе бири-биринен сүйелип турганлай, барыгыз да байрам укладамысыз деген сорууга бирден көбүбүз дейдиле. Жөгетей шаарынын каратеден командасыды бу. Үретимчилери Айбазлан Жашарбектин жашы Борис.
Карачайда сөз барды, тепсегенде алтын бели бау болушмаз деп. Аллайын каратады ак кимано болушмаз, жорукуланы иги билмесең. Эндиге эришүүдө да жорукуланы билмеген артка калып кетерге болукту. Бурундан келген түз тепсе ухар кубанычны жарытады Карачайда. Алая тепсей билмесең, алтын бели бау болушмаз.
içedir. Байрамукну байрамы жарык халда өттү. Кобузну табышу да 1 минутка токтомой бара еді. Аш, су, оюнла, жырла, тепсеуле, төгерек куп-куру жуукла, карнашла, эгечле. Байрамы буллу тукумду, ашкы, жарык тукумду Карачай миллетини турмушунда да тарихинде да. Дебул күчүк тышында дин жаныбла окуп, араб, түрк, дагыданы кибик шаркын адабиятын иги билгени себепли Карачай адабиятты тарихин башлаганланы бири болгонду. Хасаука жырбла калмай, энтта Хасаука урушта жигитлик эткен багатырланы Умарны үсүнөн Умар деген жырны да жазганды. Аны туудугу Ильяс Карачайда биринчи устазга саналады. Аны була калмай, Байрамук тукумнанды жаттай, кийик дивизияны толу Георгий кавалерияны тышында да биринчи Дуния казаватны жигити Карачай Малкар миллетини да халк жигити. Бүгүн Кур байрамуклары жыйылып калмай, саулай Карачай миллет жыйылса да көп коллук болмаз эди. Карачай миллети бизге ол кадар даражаны салган Аллахтан келген байрамук.